Namshaweta nhle namamkela ka Conspicuous Talent TV, home of talent and analysis under the banner of Conspicuous Media. Yitlangi na genge. So lexi nga koho namuntlha maka mi kha mi tivutisa ku va ta vulavula yini loyi, ku humelele yini, swilo yini, mpundzu wo ta kumbe nhlekani wo ta kumbe madyambu yo ta. Swi ta dependa ku mi hlangana na video nkarhi wihi, mara ni pfumela ku kun'wana na kun'wana kwala mi nga koho mi hlayisekile, mi tshamisekile, mi right. Se ni pfumela ku no subscribe mi subscribe-ini. Loko mi nga se subscribe ni pfumela ku mi ta subscribe nkarhi lowu mi nga ta twa nga ku swi fanerile ku mi subscribe. Inkomu hi ndlela yeleyo. So namuntlha na va ya bula hi Mayengani na Mr Post, bifile ya vuholi. Hi tlhe hi bula hi Vatsonga entertainment industry hi ku angarhela. So lexi ni lavaka ku bula ngopfu hi xona ka between Mr Post na Mayengani i mhaka leyi ya beef ya vona. Yi nga languteka nga ku yi commercial, but se swi tikomba ingaku si yi la ku va physical. Swi tikomba nga ku se ku la ku bananiwa hi tintiho la. So Mr Post va ze va nga humesa video hi hume January kumbe hi December, yi ta hume January laha ka ku va ku hi ta hlangana hi March. Funny enough March yi fikini hi hlangana hi March. Mayengani a endla video a rhamba vanhu ku va ta Palms, a heta a imitate Mr Post ka video la Mr Post a kha a postpone event ya yena. And then Mr Post a hlamula leyi nga ya kuma timhaka ta ku Mr Post a lave na ku khumba beni hi tintiho a Caltex. A hlamusela timhaka ta 40,000, hlamusela ku brawa ya ri na mali swi talatala swi ya kwala. So lexi nga koho i ku beef leyo a yi ri kahle kumbe a yi twakala kumbe a yi twala, mara se nga ku yi huma mavokweni. So mina a ni fika ni hleketa ku mi ni twa kahle, ni fika ni hleketa kumbe ni fika ni swi vona ingaku Mr Post kumbe Mayengani ku i weak. Why ni vula so? Mayengani i be swinguringwiri hembe. Mr Post a endla clip nge tshiki ku mbala hembe mhaka genge, and then jigijigi Mr Post lo endla video yi ta hlangana hi March. Mi ha befa hinkwaswo ka n'wina, then ma yi tiva ti-video. And then swilo Mr Post u hlamusela ku loko u hlangana possibility ya ku khumba beni hi tintiho hi le henhla ngopfu. So a ni fika ni hleketa swilo leswaku Mr Post loko i kombe Mayengani ku i weak, but after the engagement with some of the people lava nga na va landzelelaka music wa Xitsonga, ya kuma ku swi tikomba nga ku Mayengani i obsessed Mr Post. Mayengani i tirhisa Mr Post ku pusha swilo swa yena from time to time. Why yi vula swona? Ku Mayengani ka ti-clip ta to tala swa tsandza ku promota swilo swa yena a nga katsangi vanhu van'wana. Swa tsandza ku a promota swilo swa yena a nga chelachela mavito ya vanhu van'wana. Ma swisisa? Ene mi nga rivali ku music i vuhungasi ka hina, but eka voho it's business. Loko ti-gig ti ta from time to time, that's money. Loko ti-event ti va successful time to time, that's money. So swi nga swi twala ku why Mr Post a kwatini, because to come up Mr Post this thing ya beef yeah. Mara na ya Mr Post kun'wana i lo ti celela, cause remember ka last video i te yena hosi ya beef kume license ya beef and all these things. So Mayengani went on mocking him and all these things. In other words,
a n'wi provoke kahle since match yi kha yi fikini, but swi tikomba nga ku Mr Post a va ha ri ka swona swa beef, se va lava tirhisa tintiho ku resolve this thing, ku provide solution hi tintiho ka swilo leswi nga sukela musicini. So nghozi ya koho ya this whole thing i ku there are people that I know who can attack you because of Ben Mayengani. There are people that I know who can attack you because of Mr Post. That's true. There are people who can move you, so to speak, because of these two. So loko va rhanga va lata banana and all these things, swi yisa yini ka tifan ta vona? Madzolonga. So part of the reason why ni ta vulavula na hi Vatsonga entertainment, it's because of the latest developments between Ben Mayengani and Mr Post. Hi nga tikuma Vatsonga entertainment, Vatsonga entertainment industry yi tikuma kha yi va violent because of these two. Why na kuna event mramba Mr Post ka line up wa fana nghena hi voma 9, tifan ta Beni ti sungula ku hoxetela swilo stagini, kumbe Beni a fana nghena hi voma 9, tifan ta Beni sungula ku hoxetela swilo stagini, swi veka artist letin'wana kwini leti ti fanele ti performa after vo, because festival or event yi ta vita yi va onhakini hi ndlela yeleyo. So mi swi vonisa ku yini ku nga va yini solution between these two? A swi tiva ku it's like ndhawu for loko yi tsakisa ku fanele ku va ku ri na vo Ben Mayengani, vo Mr Post, hi vo vanhu lava nga na tinambara ka Vatsonga entertainment currently, and then na vo Sol Magam, they have numbers, but those ones I don't want to mention them because a ku na beef leyi va nga na yona na certain people leyi ti komba ku nga ku yi nga va yi ri out there swa ku mani na mani swi tiva hi ndlela liya. Ti-court artist ti nga na impact mara ni to ka ni nga ti mention, like nga va khe ti vutisa ku va ni nga va mention wo lava Ben Mayengani na Mr Post ku va nga tinambara, cause currently influence kumbe attention yi tale ngopfu ka vona. N'we mi nga na ti-YouTube channel ma swi vona ku loko mo posta something hi Ben Mayengani kumbe Mr Post, tinambara ta koho ta hambanini na tinambara loko mi posti hi swilo swin'wana kumbe vanhu van'wana hi ndlela yeliya. So mi vona ingaku ku nga va yini solution ka mhaka ya these two? Ku nga va yini xitshunxo ka beef ya Ben Mayengani na Mr Post, cause ma swi vona ku se yi hume endleleni, ma swi vona ku se a ya ha tshamisekangi. And then xin'wana xa ku, do you think Ben Mayengani is obsessed with Mr Post because hi tshama kha vulavula hi post from time to time, or ko va that thing ya yehe ya ku i ba ngoma wa ta sala i va na ngoma, kumbe mi vona ingaku Mr Post kumbe Beni ku i weak ya ku ya ti-response ta yehe? And do you think Mr Post i ta a ya beefa Ben Mayengani hi March since a hlamusele ku ta hlangana hi March? Thank you so much guys for tuning in. Kindly subscribe. Thank you so much. Ngene. Yeah.